Ngwaye ikaze n'nshuti mvanywe Impeta TV, ndagushimiye cyane udahwema kubana natwe by'umwihariko koze subscribe, ndagushimiye cyane. Ariko nawe nimba uri mushya kuri iyi channel, ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Uko twabyemeje kubagezaho inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranye umunsi, tugufitiye inkuru igira Titi Brown agiye gusubira mu rukiko nyuma yo kugirwa umwere. Umuhanzi Ishimwe Thierry wamamaye ku izina rya Titi Brown agiye gusubira mu rukiko. Ibi ni nyuma y'uko ubushinjacyaha bwajuririye icyemezo cyari cyafashwe n'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ku itariki ya 10 Ugushyingo umwaka 2023 cyo kugirwa umwere. Ubushinjacyaha bwajuririye icyemezo cy'urukiko cyo kugira Titi Brown umwere, buvuga ko umucamanza yirengagije ibimenyetso byatanzwe. Ubushinjacyaha bukaba busaba urukiko rukuru kongera gusuzuma no kwemeza ko ibimenyetso bishinja Titi Brown bifatika kuko ngo nta gushidikanya kurimo. Mu mpamvu ubushinjacyaha bwashingiyeho kujya kujurira icyo cyemezo cy'urukiko rwisumbuye harimo kuba rwaratesheje agaciro imvugo z'urega ari we nyina w'umwana wahohotewe, uvuga ko bitafatwa nk'ikimenyetso ngo kuko yavuze ibyo yabwiwe n'umwana. Kuri icyo ubushinjacyaha busanga urukiko butaragaragaje inenge iri mu mvugo y'uregwa kuko bisanzwe kurega aba ahagarariye umwana kandi atari we wahohotewe, bityo kuvuga ibyo yabwiwe n'umwana nta kosa arimo kandi ko byemewe n'amategeko na cyane ko wahohotewe ari umwana. Ubushinjacyaha kandi bwanashingiye ku murongo watanzwe n'urukiko rw'ikirenga mu rubanza rwaciye mu mwaka 2010 aho rwasobanuye ko nta cyabuza ko imvugo z'urega cyangwa z'uwahohotewe zumvwa n'urukiko kandi rukaziha agaciro igihe rusanze zikubiyemo ukuri kuko ari rwo rwonyine ruhamya mu bwisanzure bwarwo ko ibimenyetso byose bishinja cyangwa se bishinjura ari byo. Indi mpamvu ubushinjacyaha bwashingiyeho bujurira ni yuko ngo urukiko rwasesenguye nabi ikimenyetso cyatanzwe n'ubushinjacyaha kijyanye n'amashusho video agaragaza uregwa ari kumwe n'uwo mwana wahohotewe. Urukiko ngo rwavuze ko wafashe iyo video nta burenganzira bifitiye. Ubushinjacyaha bukavuga ko busanga urukiko rwaritiranyije ibyaha bisabirwa uruhushya rwo gufata amajwi n'amashusho bikubiyemo ingingo ya 38 y'itegeko nimero 024/2019 ryo kuwa 19 z'ukwa 9 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha kuko icyaha cyo gusambanya umwana kitari mu byaha biteganywa n'iryo ngingo, bityo ko bitari ngombwa kubanza gusaba uruhushya rwo gufata amajwi n'amashusho. Indi mpamvu ubushinjacyaha bwashingiyeho bujurira ngo nuko urukiko rwirengagije ibimenyetso byatanzwe bishyigikira imvugo z'umwana wahohotewe aho yagaragaje wamusambanyije. Urukiko ngo rwemeje ko umwana yasambanyijwe koko ariko ruhakana ko atari uregwa wabikoze, nyamara ubushinjacyaha bwaragaragarije ibimenyetso byose bigaragaza ko ari we. Titi Brown yatawe muri yombi tariki ya 10 Ugushyingo umwaka 2021 akekwaho icyaha cyo gusambanya umwaka utagejeje imyaka y'ubukure amutera inda. Urubanza rwe rwagiye rusubikwa mu bihe bitandukanye ariko kuwa 13 Ukwakira umwaka 2023 nibwo yitabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge aburana ku cyaha cyo gusambanya no gutera inda umwana w'umukobwa. Uyu mwana akaba yarahawe amazina ya MJ utagejeje imyaka y'ubukure. Mu mwanzuro w'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge wasomwe kuwa 5 tariki ya 10 Ugushyingo umwaka 2023 urukiko rwemeje ko ikirego cy'ubushinjacyaha nta shingiro gifite, rwemeza ko Ishimwe Thierry uzwi nka Titi Brown ari umwere ku cyaha cyo gusambanya no gutera inda umwana w'umukobwa wahawe kode ya MJ. Rwemeje ko ikirego cy'indishyi cy'uwahawe kode ya MJ nta shingiro gifite, niyo kwiregura ku ndishyi cya Ishimwe Thierry nacyo nta shingiro gifite. Urukiko kandi rwanategetse ko Titi Brown ahita afungurwa akimara gusomerwa. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe kuri iyi nkuru y'inshamugongo aho ifite umutwe ugira Titi Brown agiye gusubira mu rukiko nyuma yo kugirwa umwere. Turayikesha urubuga rwa kigalitoday.com. nawe ushatse kumenya byinshi mu buryo burambuye wakwisurira urubuga ukamenya byinshi mu buryo burambuye. Nimba wari mushya kuri iyi channel ariko ndagusabye ngo ntugende udakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Imana ibarinde naho utaha.